masih CSAT की question से कनोगी हुए निको speed and distance की question नमका clock की question नमका ताऊ से को speed and distance की question से भी खंगना रमनी हाइदि ममान दसो कोई hot create को सी question से भी तो ये सी कमाई नो hot के दो सी से मौका ना हाई सरी सी कोई आई नसुन मता मता ताऊ रे question चिंग से CAPF की question ने को CAPF की question में तो कोई CAPF सिसु UPSC का है तो माने इधर को अदे बना CAPF के question से मतलब CSAT की question practice तो बता तो कोने को ये सिको question से पारक से question से लाइनिंग इसे question से लाइनिंग इसे PQ are 2 points on a highway 300 km apart को P का Q से 300 km apart हुए हैं को अदुगा C का साउथ से ना 300 km apart हुए हैं तो दुगा A का B का से का दोगा सिद्धि खोंग साल ले को खोंग साल में सिद्धा A ना लम्बेन जी यांगे में हाई से को the same point A ने लम्बेन जी यांगे B देखी A ने यांगे अदुगा A सिद्धा C यावरो मतुंदा अमो हले कांदा मासे 60 किलोमीटर हले आगा नसागी B जी का ठेंगनारे कनागा B जी का ठेंगनारे A से 60 किलोमीटर चलो काने B जी का ठेंगनारे अदो तारगदी माना पतो आइसे कइनो स्पीड ऑफ A की स्पीड को थुआ को ये जी को कमाइन तो मेदा अखोगी मागी स्पीड सिंग से कोइना स्पीड A की स्पीड से कोइना x ने लवर से B की स्पीड से ना माना आदि स्पीड से माना 12 किलोमीटर पर आवर हेले हारबिना x - 12 बना थम्बे को टाइम से टाइम को थोक्रो सारे टाइम से चामा रे डिस्टेंस सिंग से डिस्टेंस से अखोइना A B ने सपदि सिदैना सिबो खतने को B ने सपदि से कोइना सिदैना सिबो खतने सिदैना सिबो सपदि कोइना 300 किलोमीटर minus 60 ओइदो नत्रा अदुगा A ने सपदि सिदैना चलुरगा म हलक्तोइनिना 300 किलोमीटर plus 60 ओइदो meaning दि कइनो कांदा सिदि 360 तारनि सिना 240 तारनि दो तारगदि मा हानि से कइनो x पुथो आयो यम को x पुथो आयो तारगदि सी से रेशियो की स्टाइल इ गी यारे को सी से रेशियो की स्टाइल इ गी यारे x ओदे से सी से 240 ना कको मतम 00 का खरनि दो तारगदि से 2 तारनि से 3 तारनि x ना 3 ओरनि को x ना 3 ओरनि x minus 12 से ना 2 ओरनि को अदो तारगदि 1 दि क्या तारनि 1 दि 12 तारनि मीनिंग दि कइनो कांदा 1 यूनिट की 12 तारनि x यूनिट की अदो तारगदि x से क्या बोल अरे 1 यूनिट से 12 तारनि 3 की दि क्या तारनि x से क्या तारनि हाय मतमदा 12 into 3 तारो 12 into 3 36 को 36 को ममांगी रेशियो की अंक होटपा मतमदसु अखोइना पुथोखिबदनि को हाइदि अंका से अखोइना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तौद्रगा सो दम कोक ना दम खल्लगा दम पुथो लोशन ये यारे सिगी कोक हाइदि स्टाइल से खोलगा को याम लाइरे को सिदे रेशियो के अंक ओइदोने रेशियो के अंक मसाइगी स्पीड एंड डिस्टेंस की फॉर्मूला तो पांच तारगा जो रेशियो के अंक ओइदोने को अब ये क्वेश्चन नंबर 62 दा खोगी क्लॉक अमा ले क्लॉक से मा इसे 8 am दा मा से मॉर्निंग 8 am दा मा से सेट तौरे को अदुगा मा इसे कइनो मिनिट हैंड ऑफ द क्लॉक को एन आवर मिनिट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ द क्लॉक से मीटिंग तौ से 65 मिनिट मीटिंग तौ है को अदुना कदोगा कनो माइगी नो मचले अदुगा अमुक 8 pm ता मतमदि 8 pm हाइदि 8 am दा तौगिबदो 8 pm यरको मतमदि मोइसे पुंग क्या खेना दोइनो सिने मीनिंग से पुंग क्या खेना दोइनो सि चक्रे को ngसाइ 8 am लेगरे 8 am दगी 8 pm यरको मतमदा हाइदि मोइसे 65 ता उनाबदि हाइबदिना 8 pm यरको मतमदा पुंग से क्या सना दोइनो हंगबदि को अदो अखोइ फॉर्मूला दो खंग तारगदि याम लाइ बसिदि हाइदि क्लॉक अमा लेय क्लॉक से खोगी मागी कटा अनि मिनिट हैंड गा अदि आवर हैंड गा मिनिट हैंड से कोइना मीटिंग तब से करम कांदा हाइदि every 65 को 5 by 11 मिनट खुदिंगी उनैय कयाबा every 65 5 by 11 minutes खुदिंगी उनैय मागी आवर हैंड मिनिट हैंड से every 65 by 5 by 11 रो माने से 65 का खाइरमनिना उनबा से खरा यांग उनरे को मीनिंग दी मसिगी से फास्ट करा सतपा हाइतारे फास्ट करा सतपा क्लॉक ओइदोने मार हांगिंग फास्ट करा सतपा क्लॉक तो दी कइनो what is the actual time when the clock so actual time the pass ale hara kadi ma pung nipan
तारक मत तब मा तो पुंग निपान दी तारो दे actually taseng magi di aseng clock asum clock de पुंग निपान दी तारो de gyan dai ko ai di 65 5 by 11 to unaga da 65 to unar mina ma pass sale pass oina chale hai ni pass oina chalam ni na IPM da unaba IPM ta ma tam da pass ka clock ki di koi IPM je tar moi IPM ki mamang da tar mo de IPM ki mamang di keno C si ne aduna angka so ko ta bida ko thadara kan da angka sa hot pe ai ko but awada mo angka hot ke na khan tara ga koi trick khara pan da ai ko koi ki clock ki trick aduna ma si ki topic se kai no clock ki trick ko clock any question ma ha ko tam da any formula si ki aina se ta la ka do formula si se pa la ga adum khum ya de ni ko aduna sige iban sige angka siso anana angka siso akoina mathematical calculation tawningi haraga su ko mathematical calculation tawra thokningi haraga su agi trick sing se palaga khotya de ni ko clock tricks ta yeng se ko clock trick clock problem ko clock problem sida khoi parts ta basic ana khang se ko basic se kai no haraga da akoina basic se yamna yamna kana tawbani basic se kai no relative speed koina clock amana chapa matam da koigi clock ke kata jina chapa matam kata jina chapa se koina speed ki type da lower speed ki type da karamba speed no haraga di angular speed haraga su khangi ko koigi thai di clock se chapa matam se clock se linga ga chapa dina mai kata do clock ki kata se krok tawraga mafam de chapa na tir kani no angle chapa ni angle haidi clock ki kata se pung asuk tare pung ani tare pung ahum tare kaina chali se round circle da round da angle la da chali ni angle masing ko second ma sapa ma second ma tare hai se tek second kata da sapa se ke dawe magi angle macha macha kita le angle macha macha da chatoi na tra adu duni ko ado concept se kaina har kan da second hand ni yaw je minute hand ni aya ma da tawna bani adu da minute hand ni tawra se minute hand ni speed se minute hand ni speed se kaina har kan da 6 degree ne 6 degree ha be khangi ko akoigi clock amana chapa matamda minute hand se kadawe mana chatui se kaino full sida di 360 ni na 360 degree ni minute kya lai 60 minute lai draw adu tara gadi se sta 6 degree da ko adu ni ko mana 6 degree per minute na hare ise magi speed to ni ko si se ko adagi minute hand gi lai re hour hand gi bu yeng se hour hand gi speed ko si phajal lo ko hour hand gi speed sina kya na hare gadi 0.5 degree per minute puthok pa da mi ai ko si so the our head is later our head ko our head jina chapa matam da pulapuna our head amana pulapun chapa matam da 12 hours ni na tra 12 hours ni minute to on 12 into 60 ko and 360 degree da 12 into 60 na puri da ga di 0.5 ta ni ko adu duma laizare basic se ko adu da mabani ki relative speed hai tare ma ju lek ba hai thengna ba to kya ba na thengna ni hai di relative speed thok to ne to na tro same direction sa mi nai ni ma ju sonda ungi ni ma ju sonda ungi ni same direction da chapani na mabani sa minus to ra ni relative speed se 6 degree ga 0.5 degree ga minus to ra kya tare 5.5 degree or kya hai be 11 by 2 degree hai be ko adu da on the hour head every on every minute kudingi ko hour head jina taptharaga lai hobni ni se ko minute head jina sung ngam ta ni ko adu ni si similar ne basic similar ne adu question type tam yeng se question types sigi basic se khang tara ga ni question types sing su irai lai na du khang ma ya ni ko question types ta koi gi angle pu thu ai ba question find the angle when time se piraba time is given any pung 12 makai tare 12 makai ta matam da minute enga hour hand gi angle to piu ko adu haina pu thu o hang e haina khala se ba angle hang ta ga ni angle theta se koina kya ta ni hara ka da 11 by 2 sa gi sigi 11 by 2 se 11 by 2 minute masing kya no mana piramido adu ga 30 hour ko hai sin na minute ko sin hour ko yeng se ba example to ko example lo ga yeng se ba koi gi nangonda example da 4:30 am tare 4:30 am tare ko angle pu thu magi angle pu thu on hang 4:30 am gi angle se pu thu our angle between hour hand and minute hand ko minute hand pu thu on hai adai tare ga di pu thu hai tare ga di ngasai formula da ba la se
theta di kaya tarani theta di 11 by 2 minute kaya no 30 minute natra aduga 30 adigi 30 into kaya hour di kaya no 4 natra sida ama sida absolute value ni ko line ani singi se ni tani sigi 15 tarani aduga sigi 120 tarani pulapun kaya tarani 165 minus 120 habadi kaya tarani 45 degree tarani angle no kung bari makhagi angle se 45 degree tarani ko sa mana na koi kanung ke putok pe like 410 ni putok pe 410 am se putok ro ni theta ko 11 by 2 10 30 to 4 tarani sidi kaya tarani 55 tarani minus 120 kaya tarani sidi 65 degree ko aduga karigumba answer se akoina si 45 65 degree ka tari se karigumba 180 degree hela 180 degree hela kadi 365 360 degree minus tau tho ga dum thambira mu ko adi question dogi matung ile reflex angle da hagak tar gadi ko adagi second time among yeng se b to b su ta ko sino hujiki tana kanoba matam pira maga angle bu thwa ni aduga akoina atopa ma adi kero bu thok ha gadi ko gi matam angle pira maga matam bu thok ha gadi ko find the angle find the time ko ulta ulta sa find the time when angle is given si so hujiki formula digi lau thorok ni time sina kai ga ni har ka 2 by 11 ko s plus minus a ko ado sigi s se asi se koi gi s sigi smart har se formula digi sem tok koi gi s into 30 plus minus a ko as the step yung ko s into 30 is s se kari no har ga smaller hour to name smaller hour ha di kai no mana pyramid ba hour to gi smaller ani hour se hadi mana pyramid angle se given hai se pung singa ma pyramid ne ko during hai na ma pyramid during this a and b ana ma pyramid ko hadi a and b to ne na sage a san hai a is in a smaller oi tar ga di hadi pung ahum dagi na mari ko example pira ke ko aduga given angle pyramid angle ko sisna ko ta mane example das one hai find the time ko find the time ko between ko 4 dagi na 5 hour gi 4 dagi na 5 hour gi manung gi time da ko utho hai when ko minute hen ga and hour hen ga ko minute hen ga hour hen ga makes an angle 90 degree ko right angle na same ya ko minute hen ga hour hen ga se ado 4 ga 5 gi karakta time gi karakta ko gi pung sing de kya oi no sin time se ko to kya ga di sai gi 2 by 11 formula da pa la ni pung sing de kya no lower low hai na smaller hour do low hai na si je ke do smaller hour do na smaller hour ko smaller hours and lower 4 ko aduga 30 ni to toksalani ko aduga plus la ni angle dudi kai no given angle plus minus ni ko la se plus minus given angle dudi kya tarani given angle dudi 90 degree na okay then tarani si di kya tarani 2 11 12 120 plus minus 90 120 plus minus 19 di 2 by 11 into 210 ba 2 by 11 into 30 ba ko then di si di kya tarani sini 38 minute advai ta ba ni ko 2 by 11 minute ko amana or ko sini 60 by 11 ni 60 by 11 ni 5 by 11 minute ta ba ni ko meaning di kai no har kan da pung mani ga ko pung mani ga minute 38 approx ta ko approx ta moi se hour hai ga minute hai ga se 90 degree oi ne or na tra har ga na 4 pung mani ga minute ma ka sa ko ta approximate ga ta si man tapsida na sai ki hour hai na minute hai ga 90 degree oi ne hai ba ni ko gyan ta ni ko adwaina time se loina mo shwaina ko thope ai ko adagi mo mirror image ko time number c da mirror image ko thwa mirror image question this why hang ni ko mirror image question da mirror image question da koina pung ahum tare 3 ko 3 tare adu tare ga di mirror na sin thambe ko mirror na thambe
ko ada mirror se thame mirror da hour ami la kani da se ko adu di pung kya ta do si ko mirror image adu ta de rule se kai na har ka da rule 11 by 60 rule hai na ba le ko sisina 12 hours ki format ko natra har kana 23 by 60 23 23 60 rules hai na le sina 24 hours karigoma answer do 24 hours ta pu hai ta ga si si na de ni karigoma answer do 12 hours ta pu hai ga si si na de ni ko kamai si na gi yeng se ko ni da masi se subtract tau de subtract this from given time rather than this sorry subtract given time from this masi de khai dok de ba kari de si de given time do khai dok de ba ko ko da mai na hai se given time se koi example la pe khala se ba 325 ko pm se magi mirror time se kya lo mirror 325 ta re mirror da kya ta ko mirror da kya ta ni hang ta ra ga koi na si gi se ado minus to bi ga hai di 11 24 hour piram de 12 hour da piram ni mirror time 12 hour da piram ni khala se 12 hour da piram ta di 1160 se minus to bi ga 1160 minus 325 1160 minus 325 kya ta ni 0835 ko mai mirror da di I35 ta de ko I35 ta de mirror da ado kari ko 24 hour da piram ta ga di 24 hour da piram 23 60 se minus to 23 25 ko jadi pm sa hapa aroi ko kari ko 12 hours na tra ga di pm se 12 hours 24 hours da late ba ado na si se minus to ga ke ta hai di 35 ado na 20 ko ya ni da si se ba lai ne mirror time gi lai ko last rule ma ing se Polity clocks gaining natraga losing time hai dai sisini ko ngasai gi angka do karigomba ngasai gi angka do shortcut trick to plan hai di khudak ka ngasai gi angka do yam lai kriba adugi angka do karigomba direct exact time do puthu ka na hangam ba ko adu tare gi sisi plan do ne ngasai gi do kari hai ni ngasai da irake ko correct clock amadadi in a correct clock achuma clock amadadi ko achuma clock amadadi magi hand sing se hand sing se mid tawe karam kana mid exactly ko every 65 pi by 11 minute khudingi adum unai yan dai ko habidi approximately 65 45 minute ta unai sisima khangjalo ko karigomba koi ki question da piriba matam do given time se karigomba 65 the given time se 65 pi by 11 dagi handaraba hai tare given time sina handaraba ko adu tare gi clock to fast way hai dai yan dai ko adu given time se karigomba 65 pi by 11 sidagi adi given time sina hen graba adu tare gi slow way adu slow chappa gani hai dai polity clock se ko adu asina polity clock se adu puthok pa su sangi karigomba si se magi given time se karigomba una bai matam piram da tare gi ko puthok pa sangi ko adu kyam yamna hai di pass ori no kyam yamna adi pass ora gana kyam yamna gain tawri no ko loss ora gana kyam yamna handari no habido gain natraga loss se kamai puthok ani se sige dum dare adu masagi do pan ya ko 65 pi by 11 minus given time divided by given time into total hour di akoi mana piram ba matung ina question do na piram ba matung ina for example of again say example ba harak ya hence made every 64 minute min unari hai khalase how much does it gain ora ni ko loss ora roi habidi 65 tagi handarabina ma se so pass oi ba clock oi ne in 24 hours
मासे क्या गेन तौदोइनो मा पिरमेको 24 hours total hours पिरमेको माने बितारगदि मासे 64 ओइरमिना 64 दि 65 तकि हन्धरबनिना फास्ट ओइरे को फास्ट ओइरमिना गेन ओइदोइनो से को बितारगदि कोइना 65 5 by 11 minus 64 को 64 को अंका तो पाले इने को सिगी मतलब किसे गेन से गेन के फॉर्मूला पाले इने अरे तारगदि सिगी क्या तारनी 1 5 by 11 तारनी 64 sorry को 1 5 by 11 by 64 को into 24 so kaknara kana kya tarani adi 11 1 5 16 tarani 16 aduga 16 by 11 tarani aduga sigi 24 aduga 64 ga kakra khopal mayam loi tawdarani hani 24 dadi 12 na kakpa yare oh ngadi kana na kakpa yare 8 na kakpa yare ko aduga kaknara ga adi sida 8 into 3 8 sida 2 ko adi kya tarani 6 by 11 tar 6 by 11 hour tar ko 6 by 11 hours a minute to 6 by 11 into 60 tar ke kya tar 360 11 32 minute mai ta ko 11 11 na 360 the divided already ko 3 33 3 ko 2 by 32 minute approx ko tar ni mana 32 minute hele ko ai pass oi se yam pass oi ko 32 minute hele sakre pung do 32 minute oil mina ay nonga badadi 64 minute oil lemani ko nonga ba ani minute ni sudadi adumana smai hot pe ai ngasai ga angka du smai hot pe ai ko ngasai gi haidi ngasai ga angka du di 65 oil da 65 oil mina ko gi given time se 65 oil ni aduga 5 by 11 tarani 5 by 11 tarani 5 by 11 by 65 into 24 do putho do tarani ngasai gi kano do tar gain natural loss to tar yan tar ko adu 시대시 로에 ngasi angka se ko lo hayeng de mo hayeng mo question anova makata ba anova polaga ngasi ko sige solutions thank you so much